с великим праздником, который объединяет нас всех. Seni ушундан сакташ керек эле. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ardın жатқан жерін жайлы қылып, алардың жайларын бейісті бір бақшадан бір бақша қыла көр. Бүгінгі 9 май ұлы жеңіске арналған іс-шараның рәсми бөлігін ашық деп жариялайды. Қарақол шарының бірі Иманов Талантбек Орысқұл селосі. Поздравляю вас всех с победой, желаю всех счастья, успехов. Я тоже очень рад, вот мы с семьей, с командой приехали, не жалея своей силы, образования, то, что мы получили, складываться в город Каракол. Еще раз с праздником вас, всех благ, успехов во всем. 9 май ұлы жеңіс мәлімінен тағы рет жүрекпен құттықтаймыз. Сөз Қарақол шаһарлық депутаттар кеңесінің төрағасы Арыстанбек Санжар мырзаға болсын. Саламатсыздар ма, урматтуу Қарақол шаарынын тургундары, кадырлуу ардагерлер, бардыгыңыздарды 9 май улуу жеңиш күнү менен өзүмдүн атыман жана Қарақол шаарынын депутаттарынын атынан чын дилимден куттуктайм. Бул улуу атамекендик согушта биздин ата-бабаларыбыздын эркчиликтиги, намыскөйлүгү, мекенчилигинин аркасында бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетибизде жана Қарақол шаарында тынчтык орноттуп, ушул менен пайдаланып айта кетейин, акыркы 5 жыл ичинде мамлекетибизде жана Қарақол шаарында көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат. Мамлекетибиз өнүгүү жолунда канчалаган Кыргызстаныбыздын бардык жеринде курулушта жаңа ачылыштар болуп атат. Bunun бардыгы эмнени билдирет? Bunun бардыгы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич таза актиеттүү, калыстык менен, адилеттик менен иш алып бараткан билдирет. Аныкта биз президентибизди баарыбыз колдойбуз. Урматтуу Қарақол шаарынын тургундары, сиздерди дагы эле куттуктайм. Сиздерге каалайм чын ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо. Кол чабуулар менен тазалоо Қарақол шаары баарыбызга. С праздником, с великим праздником, который объединяет нас всех. Мой дед, 19 лет, пошел за наше будущее. Плечом к плечу, с каждым рядом человеком, не имея разницы, какой он национальности. Мы все шли к общей великой победе, чтобы сегодня смотреть, как наши дети, внуки, правнуки радуются и строят будущее наших великих стран. Плечом к плечу, сплоченные, шли в одном ритме, в ритме любви к Родине и к победе. Я от всего сердца хочу поздравить всех выдающихся, любимых наших великих ветеранов с этим праздником. Это их огромная заслуга. И как всегда говорят, если люди не помнят прошлого, у них никогда не будет будущего.
я желаю нам всем прежде всего веры, силы, здоровья и, конечно же, чтобы в наших сердцах всегда была память об этой великой, невероятной, жертвенной победе. И с огромным удовольствием я хочу вас пригласить вечером на концерт, в котором прозвучат песни, которые идут через годы. Песни, которые знает каждый. Песни нашей великой победы. С праздником, дорогие братья и сестры! Рахман, большое вам спасибо. Рахмат! Рахман, дорогие. С опущенных плеч ты говорила, что не забудешь радостных, ласковых. Seni kengsiga tez gelsin deb chaqirdi. Bul tez. Bul patroq bul. Hemen ne kılam? Hem nayla tavam kantem. İsmail'den hem ayrılat ekemde. Berbeyim İsmail'di. Berbeyim İsmail'di, berbeyim. Kuday koşkan jarımda ölümge kıyıp, menimni, özüm düşman bilen. Başımda çoluk algılan. Çıdayım. Barına çıdayım. Başıma emne iş düşmesin, barın götürün. Bir gana İsmail'im ele aman tursa boldu. Kalganı gevmez. Жүрөк ettim menen teң bolup kalgan adamımdı. Jamandıkka kantip kıyam. Aytpayım. Hiç kimge hiç nerse aytpayım. Ölüp bara jatsam dağı İsmail'de hiç kimge bermeyim. Akıl urdu eni. Emi kalpte meneki vay. Kantip çıdayım yine. Arbak kuday vardır. Tüpkü televizyon unutup tuğançılıktan geçken eken da Kudayga koydum mu sakın? Kudayga boldu ilava balam. Boldu. Жатса бізге қавары жетпей жатабы билбейм дегенин. Жалғыз уулум эле. Жалғыз уулум аман келгиче чымындай жанымды сактай көр деп Кудайга жалынып отурам деп түшүндүңбү эне? Түшүндүңбү дейм эне, түшүндүңбү? Ооба, түшүндүм. Ne? İsmail. Sen bilen İsmail. Şşş. Onu çapa. Akırın. İşin olmasın. Hem ne oturasın? Göğüz bilekti. Hem ne oturasın deyim göğüzdeyim bilekti. İsmail. İsmail. Ушул жетимдердин ырыскысына кол салгандан көрө биздин өзүбүздүн жалгыз кунажынды союп албайт белең İsmail. Emne? Bacırava. Men үйрөткөндү алай берсиңди бел. Заманың бөрү болсо бөрү бол. Sen açtan ölüp bara жатсаң да бирөө келип казаның аш салып бербейт.
Алган алат, жулган жулат акмак болба. Эмне унчукпай калдым? Эмне унчукпай калдым дейм? Жетишет. Кышы менен калчылдап, кишимдин кирин сороо турдум. Мен аскерден качып келип, аштан өлөйүн деген эмесмин. Өлсө башкалар өлсүн. Бирок мен жөнөлбөйм. Мына бул кичинекей терезенин аркы жагында айыл жатат, эл жатат. Ал жакта пошточу Курман бар, тотой балдары менен бар. Ооба Ысмайыл, сен да барсың. Бирок сен жат адамсың. Башка адамсың. Уурусуң, Ысмайыл. Мен сени коргойм деп жүргөн экен. Көрсө сени ушундан сакташ керек эле. Улуу жеңиштин 81 жылдыгына арналган концерттик программабызды ачык деп жарыялайбыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Данин Ильязов агайыбыз. Бир кол чаап койсоңуздар. Мне кажется порою, что солдаты с кровавой не пришедшие полей и в землю нашу полегли когда-то. И уклепая всех вас, кого оставил на земле. Солнце моё, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть боль, дай Азыр репетициялар өтүп, концерт болуп жатат. Азыр биз солдатский кашаны остегени баратабыз. Кашадан алсатты. Жакка келиңиздер. Так, мындай кашаларды берип атат кыздар. Чоң рамат силерге. Так, давайте еще раз с этой. Спасибо. На кыздармын баарына каша таратачат. Пробуем солдатскую кашу. Здесь гречка, как перловка или как котлеты. Вкусная тушенка. Тушенка с гречкой. Очень вкусно.